Ibet ting chua ilung ta pen mena na maigu kadei rein sa marasam news ne zeme ko ne te wangai dele. Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Assam ge population control policy hezemena ki bi bambeze dagum takte ga ne igu me belam ge muslim me mak chi me zai ke me minno haket ringyuria medu hededam samga ragwati ge pana kudele. Zai pana saza apochi ge Assam citizen me hasui hazogai ranang le anui na property anui ta ge lungse be luto nar hange ze ktsevle. Zinai Philippines sipai magu limbegari C-130 kiteu ka sak zai sipai maramadu pungrui bambe limbegari Zolo Island gene ma ka diaga ni za siadi de le za sale zemena hangkrusna a godi le zai mina hadai si a rehu ki mengote tile ka chele Philippine magu defense secretary mena saze sipai marame minna hangrek squeeze kana aipo limbegri C-130 ge chuluze Zolo Island ge saurate ge na ma ka diaga ni le za sale Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ne saze India magu hatto hulangbe Bharat Ratna namai kum changno zeng kaiket gu a doctors jai rehu ki ge hata te zabambe covid rarit ke pasote chebam hang pacing ra ko le za sale Jai Kejriwal ne saze Bharat Ratna hatu anuigu doctors rame jai rehu ki ge hata te zabame covid-19 rarit kene terai di me du hago te bet dam te ze pera le da jai India me le ne hasui u le za sale Canada kadege kahalum bechui heat wave wangze mina haisi punui hangsia ze gadile ze sale chige haching bang rame kahalum bechui ne hemi tawze hanam rame du hemi to kamdi dele zai government go sources na saze Canada ge kahalum bechui pagu temperature to ze 49 degrees Celsius kachevle Union Home Ministry ne saze General M.M. Naravan India magu sipai pepe United Kingdom nai Italy haze madaina inkiate rapegule kachevle pa inkiate pege United Kingdom nai Italy magu sipai pe ramadu hededam samgai zai dagum takne India manai kekechu nga dobi chuge nga ra hang akiule za sale Naravan ne Italy ge nda India sipai herete gaigu ning toho bamrabe ntulet kaigule ketsevle Puskar Singh Dani jinain kane lok reze ket gu Uttarakhand Chief Minister hang Raj Bhawan Dehradun gene Governor Baby Rani Maurya na pachu saki te gaidale Rashtriya Swayam Sivak Sangh group pepune saze anui a democracy ke dege lungle zai Hindu me nai Muslim me hazet ki me tu ziki ke tu ge do lagle palam ane ai ke dege a India me ne ki be tu do se Bhagwat ne saze chogu me Hindu me ne Muslim me du again nanglung do lagle sadi za a pa a Hindu me makle zekchele RSS Chief Mohan Bawat na saze Hindu manai Muslim me pa bote ze hasuin samlo te be zen zai makasang nei palam ane India ma a hazai aket le mirasi cham bam lusudu katsevle Mara sam news bigani me le indu to le ingya ze like share subscribe to gailo